Yes, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha rero, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 2025 tugarukanye icyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Ni byinshi rero biba bikomeje kugenda bivugwa ndetse kandi ni byinshi biba bikomeje kugenda bigaragara ku isi muri rusange, ariko twebwe twibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi tukibanda mu gihugu cy'u Burundi, tukabadondosha tukababwira uko situation ihagaze. Situation rero ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura. Umutwe M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo barimo abacancuro ndetse n'abasirikare b'Abarundi FDNB bikomeje kurwana mu buryo bukomeye cyane. Nk'ubu nkuzaniye amakuru y'ibice M23 irimo kwataka isatira Uvira. Aka kanya turi kuvugana M23 yamaze kwigeramo, byose turabyinjiramo nze kukudondosha nkubwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi bari kwibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute? Byabuze gica. Turaza kugaruka kandi ku ntambara idasanzwe mu misozi myinshi itandukanye yano muri Uvira, aho igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse kandi na FDNB ikomeje gushinza abasirikare ba FARDC kugira uruhare rukomeye cyane mu kuba M23 iri kwambura ibice byinshi FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Ni mu gihe kandi FDNB nubwo ishinza FARDC kuba iri kugira uruhare mu kuba M23 iri kwambura ibice igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo, FARDC nayo irashinza Abarundi kudakoresha imbaraga zabo ku rugamba nk'uko bari barabyizeje igisirikare cya FARDC. Ni mu gihe kandi FDNB hari ingaruka byagize zikomeye cyane kuba bakomeje kugenda bahomba ibice byinshi bitandukanye bya hano muri Sud Kivu, cyane cyane Uvira ikomeje kugenda isaturwa n'umutwe M23, aho M23 yo ivuga iti twebwe rwose ntabwo tuzongera kwihanganira bikomeye cyane iby'igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gikorera igisirikare cy'umutwe wa M23 cyangwa se na societe civile yo muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Navuga yuko rero ari urugamba rukomeje kuba amagasa, navuga yuko ari urugamba rukomeje kugenda ruhindura isura. Ni n'urugamba kandi ubona yuko byanga bikunda urugamba mu gihe igisirikare cya FDNB cyaba gikomeje kugenda gisatira imisozi myinshi itandukanye. Ni urugamba ubona yuko rushobora kwimukira mu misozi ya hano muri Bujumbura. Ni nyuma yuko kandi Bujumbura aka kanya turi kuvugana mu masaha ya mu gitondo hafi saa 3 za mu gitondo humvikanye urusaku rw'amasasu hafi na presidence, ariko bikavuga yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rwa FDNB bongeye kwisuranamo, noneho bakisuranamo hagati mu gihugu cy'u Burundi, aho ubona yuko situation yabaye hatari sana, aho ubona yuko ibintu byazambye ndetse kandi byahinduye isura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho muri rusange. Ni urugamba simusiga, ni urugamba karundura, ni urugamba karabutaka ubona yuko rukomeje kugenda rugaragaramo ibibazo byinshi bitandukanye, ibibazo byiganjemo ibyo M23 ikomeje kuvuga yuko byinshi muri byo biterwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanya bikorwa ababo. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru tukuzaniye ishyaka rya CNDD-FDD turaza kurigarukamo mbabwire impinduka zakozwe hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD bijyana n'indi misada itandukanye y'abasirikare ba officers bazanywe, harimo uwitwa Nzeyimana Pacifique, harimo uwitwa Roger Patrick bazanywe muri ya misozi yahariye muri Sud Kivu muri Uvira kuza kuyobora urugamba nyuma yuko umutwe wa M23 ukomeje kugenda usatira ibice byinshi bitandukanye bya hano muri Sud Kivu, ndetse kandi bikanavuga yuko M23 hagati y'itariki turimo aka kanya kugeza ku itariki 10 M23 igomba kuba yaramaze gukuramo icyitwa Uvira yose. Ese ibi bintu biraza gushobokera M23? Benshi muri twebwe tubiteze amaso, turi kuvuga tuti mu gihe byaba bishobotse M23 nako itabigize kugira ngo itabare abaturage batuye muri Uvira. Ni mu gihe kandi M23 abasirikare bayo abenshi muri bo bakomeje kwambuka ibibaya ndetse kandi n'icyitwa
amashyamba bashaka gutabara icyitwa sosiyete sivile. Ubutaka bw'u Burundi aka kanya nababwiza ukuri yuko icyitwa intambara gikomeje gututumba. N'ubutaka bw'u Burundi nababwiza ukuri yuko icyitwa intambara gikomeje gututumba, mbibasubiriremo. Ni icyitwa intambara gikomeje gututumba kandi gikomeje gututumba. Uwitwa Evariste Ndayishimiye ari mu mazi abira. Uwitwa Evariste Ndayishimiye alias Never ari mu mazi abira. Ibibazo bikomeje kugenda bimubana ibibazo, ari kwibaza ati se ndacira yahe ndamira yahe. Ni ishyaka rya CNDD-FDD ridakomeje kumvikana shingiro cyane ku ruhande rw'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside, nyuma y'uko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yiyemeje gufatanya nawo ku kigero kingana n'100%, nyuma y'uko abarenga ibihumbi hafi 4,700 boherejwe ku butaka bw'u Burundi ngo bajye gufashwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye ku bufatanye n'igihugu cy'u Bubiligi. Aka kanya ndakubwiza ukuri ko uwitwa Evariste Ndayishimiye ari mu ihurizo rikomeye, kuko byaba ari abadepite, abaminisitiri ndetse n'abandi bafite inzego zikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi bari kuvuga bati twebwe ntabwo turi bubyemere gukomeza gufatanya n'umutwe wa FDLR. Batise kuki Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo aba bose bo yanze gukorana nabo, cyangwa se kuki ariko basapotinga bari ku butaka bw'u Burundi. Benshi bakavuga bati zaba ari inyungu z'uwitwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwitwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ariko nta nyungu bifitiye igihugu cy'u Burundi, kuko abenshi mu bakomeje kuzora cyangwa se mu bakomeje gutera ibibazo uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa kumuhata ibibazo, baramubaza bati se inyungu nyamukuru zigaragara zagirira sosiyete sivile y'igihugu cy'u Burundi ku mutwe wa FDLR ni izihe? Evariste Ndayishimiye akaba ari cyo asubiza ndetse akabura n'icyo avuga. Nibyo kandi nanone nshuti bavandimwe muryango mugari, turaza kwikoza ahitwa Nyamateke, aho ubwicanyi bukomeje kugenda bwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Ni Nyamateke, ni agace gatangatanzwe na Runyoni ndetse na Maganahe ndetse na Nyarumuri. Ni agace kandi gatangatanzwe na Rutana, kagatangatangwa na Buyaga. Ni agace kari mu ntera ntoya cyane uva ku kiyaga cya Tanganyika. Ibi rero ni bikomeje kugenda bigaragara yuko bikomeje kugenda biba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Ni bikomeje kugenda biba ihurizo ni nyuma yuko abaturage benshi batuye mu gihugu cy'u Burundi bakomeje koherezwamo imbonerakure ngo kugira ngo zijye gukora amaoperasiyo. Ayo ni amaoperasiyo y'ubwicanyi, nimugire ngo hari ikindi kintu kiri gukorwa. Aya maoperasiyo y'ubwicanyi rero ari gukorwa na leta y'igihugu cy'u Burundi, cyane ngo hibandwa ku baturage bakekwaho ubufatanye bukomeye hagati n'umutwe wa Red Tabara. Ni ibintu ubona yuko bikomeje kugenda biba ihurizo, ndetse kandi bikanaca n'amarenga ku bivugwa yuko ibi bintu uwitwa Evariste Ndayishimiye naramuka abikomeje biza kumuteza ikibazo ndetse bikamushyira no mu kaga ku rwego rudasanzwe, kuko ngo ibi bintu bishobora kuza kurakaza umutwe wa Red Tabara ndetse ugahita unatangiza operasiyo wari warateguye ku rwego rudasanzwe. Kuko nk'ubu Evariste Ndayishimiye ntugira ngo hari iyindi mpamvu ikomeje gutuma ibice byose bitangatanze igihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Burundi muri rusange icyitwa deployment cyangwa se kuzana abasirikare mu bice byinshi bitandukanye gikomeje kugenda kiyongera. Nk'ubu muri iki gitondo ndetse kandi muri ano masaha adasanzwe, biravugwa ndetse biremezwa yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye yamaze gushyitsa abasirikare benshi cyane ahitwa Rwamvura, yamaze gushyitsa abasirikare benshi cyane ahitwa Misugi, yamaze gushyitsa abasirikare benshi cyane ahitwa Gasenyi, yamaze gushyitsa abasirikare benshi cyane ahitwa Cankuzo ndetse n'ahitwa Gasekanya mu misozi ya Rukinzo. Kandi biravugwa yuko uko ari gukoramo deployment cyangwa se uburyo ari gucungamo umutekano ni uburyo butandukanye n'ubwo yabikoragamo. Biravugwa yuko abo azana mu bice bitandukanye arababadirisha mu gihe ngo kingana n'amasaha 10 abari bari muri ako gace, agahita habakura akazana abandi. Niba hari abo yadeployinze mu Kirundo hariya muri za Coline Shumba, abandi yadeployinze hariya mu bice bya za Bikombe, n'abo yadeployinze mu misozi ya za Burara cyangwa se za Gatete, n'abandi bari za Kirina hitwa za Ngomo Rugera.
ngo nyuma y'amasaha 10 harahita haza imodoka igahita itwara abo bantu igahita ibasubiza ibatwara mu bindi bice. Ni nyuma y'uko uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda akeka ndetse anatekereza y'uko hagati mu gisirikare cye harimo ubugambanyi. Nyuma y'uko uwitwa Evariste Ndayishimiye hagati mu gisirikare cye akomeje kugenda akeka y'uko n'abamubeshya y'uko bamwizereyemo cyangwa se bemera ibyo ari gutekereza n'ibyo ari gukora ngo bari kumubeshya, kuko biravugwa ndetse biremezwa y'uko abajenerali ndetse n'abandi basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi baracyagaragarwaho n'ibikorwa byo kugambanira uwitwa Evariste Ndayishimiye. Ese biraza kugenda bite mu gihe uwitwa Evariste Ndayishimiye koko yaba akomeje kugambanirwa? Biraza kugenda bite mu gihe uwitwa Evariste Ndayishimiye yaba akomeje kugira icyizere gikeya afitiye aba basirikare be cyane cyane babarizwa mu gisirikare cy'u Burundi FDNB? Mu nkengero z'igihugu cy'u Burundi mu bice bya hariya za Rumonge, mu bice bya Burunga, Bururi, imisozi nka Ruzirangira ngo nkunze kuyigarukaho, imisozi nka Butegama, imisozi nka za Njungwe, hari abaturage banyandikiye, ni abaturage barere hariya ni Bururi, banyandikiye barambwira bati igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha bwana munyamakuru, wongeye kuramuka neza, tukwifurije amahoro n'imigisha nk'uko nawe ubidusabira. Abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi turakomerewe cyane cyane bimwe mu bibazo bikomeje kugaragara mu gihugu cyacu bitewe n'imigenderanire hagati y'ibihugu bituranye n'igihugu cyacu, ni inzara ndetse kandi n'ibindi bikorwa runaka byarahagaze, kuko benshi muri twe ntitugitemberera mu Rwanda, abandi muri twe ingendo zijya Uvira zarahagaze, abandi muri twe n'abagerageje gutemberera Tanzania baturutse Bihemba, abandi baturutse Gasekanya cyangwa se Musenyi baricwa, abenshi ngo babaziza ndetse kandi babashinza yuko baba bagiye kugirana politike z'ubugambanyi hagati yabo n'abaturage bari mu nkambi ya Tanzania icumbikiye abaturage benshi kandi maze igihe muri kiriya gihugu, kuko ngo batekereza yuko ngo byose Red Tabara igizwe n'impunzi zahunze igihugu cy'u Burundi ngo ishobora kuba yaramaze kugera mu bice byinshi bitandukanye, byaba ari ibitangatanze igihugu cy'u Burundi, kandi ngo bikavuga yuko ikomeje kugenda ikoresha abaturage ngo bajya mu bikorwa byinshi bitandukanye babyarira inyungu. Ariko ntago twarenze ngo yuko uyu Evariste Ndayishimiye ari ubwoba aba afite yuko n'ubundi imibare myinshi y'abasirikare ba Red Tabara ikomeza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Yes, ibi rero ni ibikomeje kugenda bigaragara, ni ibikomeje kugenda biba ihurizo, birahuzwa cyane n'ibikomeje kugenda bivugwa mu mujyi wa Bujumbura, aho umujyi wa Bujumbura aka kanya nawo uri mu bibazo bikomeye, kandi ni umujyi nakubwiza ukuri ko uri mu bibazo bikomeye. Uko umunsi ugenda uza haza undi, niko ikitwa ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda byiyongera. Isakwasakwa ku ruhande rw'abaturage batuye za Korine Musongati, abatuye Korine Shumba ndetse n'abatuye mu misozi itandukanye hariya za Bubanza, mu misozi ya za Cibitoki, Kagunuzi ndetse n'ahandi hatandukanye. Ni ibikomeje kugenda bikorwa ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi ngo irebe yuko rwose ibintu byabo byagira gute, ngo irebe yuko ibintu byabo byagenda neza cyangwa ngo umutekano wakwizerwa. Ariko bikavuga yuko nibuza kuri ubu ngubu ushyize kwizanisha ku kigero umutekano w'igihugu cy'u Burundi uhagazeho, ndetse kandi byaba ari ku mitima y'abasirikare no ku ruhande rw'abaturage, ngo ni nka 16%, kuko icyitwa Red Tabara barakeka ndetse baremezwa yuko yamaze kugera muri kino gihugu. Kandi mwibuke yuko intego z'umutwe wa Red Tabara harimo kuburizamo amatora azaba mu mwaka wa 2027.